Yola le bisheni le talamili witulum Yucatán, tutanile sahbenzili kutas marje kohanile coronavirus. Ojalá si Yucatán tu ya la ge, tanu binutsaba ojelbi gelas nuk besahilo, cheru ilal, mon no baltal, le talamilo kutasi witulum Yucatano. Pel no kohani, sokuchik pahal, ichiltulakal, hopel shot no lumilo yokol kap. Sokuchutulum México, beshantulum Yucatán. Pel meya, utial tulakalon, betik tun tulakabask abet, yola tun samusaten pakati mako. He bistunu poku ka make yetula barro tsoka cheshigindikesh. Beshentu ya la he, witulum Yucatán tanu betale bask abete, tie bistun mas du chikpa tula tushube. Yashe, ujetze tun shakaltal mako tu kuchile aeropuerto, beshentun tu nos behilo ulumil Yucatán. Tu kuchilo rantus kuchul camionotus kuchumako uitile nos lumila. Beshan, tula tushilobe tak tuk inil 20 de marzo ushulsa shok, vale oye, letie tuk inil martesa, letie basku kashantala, ukabetile ukalantal paralo. Ulag bashe, shulsa tunshan ubeta hegelas balo yanilite muchtambalilo, tanshan ukatetile ayuntamiento boku takwesuba uchile bahela. Beshan uhmeyahilo ukalachi lumil Yucatán, yantun 70 wa manal haptio, kolelo yom chahan, wayan hegelas talamilti, tiu pahtalile, letio shane matuno bimeya taktuk iniltum 20 de abril, vale yanubotalo. Tumeletiobe, talamilianico, tutan letie kohanilo. Beshan, tu ya la he, lechuku helsa le shoko, mokatu yalwa vacacionesi. Tu menshan kabet, utialu kalanta mak. Tanu kata hanti makobe, kapata gotu yotucho, kahogo kobe, chen wahach kabet, yambalu beto. Beshan, tu la le kuchilo yanti halachi Yucatán, turkutak pahal mako ubeto wabash, uboto wabasho, tanshan tunshan utsabal tsaki, tanshan mistal tu la tushilo, beshan kuchilo, transporte público waletit urbano kumeati mako telubin, tut kuchil, tak tu la tushilo. Beshan ulabasho kubetal, tushkumuchko mak, hebishle tushkuk eshele plaka wo, tsokshan uhetzel, tilisutukila, maubet pahal, tak dukinil 20 de abril. Letiela tete huaype bajo tsoguhetz el cabetaco. Le payaltano kubetik titulakal mako tulumil Yucatane, kautsa tanto hachtuhahil, le bajo kukata el cabetaca. Tulak le bajo hetzanga betaka, balo hachkabet, yantushe, más beta beyilo, le olatun kukata timak, kautsa tant le bajo heloba. Tu membelai, tak ilik bajo uchtu nos lumil Italia, besento nos lumil España, tone, mak katka kuchuktung uchul, le balo helobo. Takteli sutuka, matupahtalu yala, tak bukas talamil kunutas timme yahil wana halil tumen chemo haipel kino tsokuman vale nasanu pa tale kamanak tulak le balo heloba ojalá chilumil México ko hestum bishkun ant biltun hegelas kuchilo he bishang le kamanak chakikalilobe ka hosaktum takenil jatun sang uyuchul antahil titus kuyuchul manle kohanila tu tsoke tukatik titulak almakobe le bahela upel mulmeya upel no meya kabedu betik tulak almak olale tuyalatimak kuhachchensekint le baso kukatalo. Yamake kuyalik tumen tanke lenguas lo bayane matun sayati. Vale, yanton tatat silok na silo manal 70 haptio le tio behutasa talamtio tumele kohanila. Beshan yanshamako be yama basulak ohanil tio le tio behutasan talamutialo be le ora le kukak atatimako be kaho oktuyotoch chent wahachkabet yambashkunubete. Le bahela upe mulmea utialtulakalmak. Beituno kaunat make le heloba mauk inilop uhelsigwa mak wa vacacionesi. Upek inil tunsan telupata mak tiupe kuchilil mutakwesiguba tuyiknaluyet makil. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 3 de la tarde con Libden Ojeda.